Ramai orang kata, aku dah tukar dark mode tapi kenapa mata masih sakit? Kalau anda pun rasa macam tu, anda tak keseorangan. Ni 5 sebab kenapa tukar mode gelap tapi mata masih sakit. Meh, saya bukakan mata anda. Sebelum tu, jom dapatkan pemeriksaan saraf mata percuma dan boleh claim diskaun pembelian spek di One Optometry. Pertama, dark mode tak bermaksud skrin automatik jadi selamat. Kalau brightness masih tinggi, mata tetap kena cahaya kuat. Cuma latar belakang je gelap. Kedua, kontras terlalu tinggi. Teks putih atas latar hitam buat mata kena kerja lebih keras untuk fokus, especially kalau baca lama. Ketiga, bila fokus skrin, kita kurang berkelip. Tak kisah dark mode ke light mode, bila kurang berkedip, mata jadi kering dan sakit. Keempat, dark mode tak buang cahaya biru sepenuhnya. Cahaya biru masih tembus ke mata dan ganggu fokus serta keselesaan. Kelima, masalah sebenar bukan pada phone tapi pada mata. Kalau power tak tepat, apa mode pun mata tetap kena kerja lebih. Dark mode boleh bantu. Tapi bukan penyelesaian semua masalah mata. Laraskan brightness, rehat ikut 20-20-20 rule dan paling penting, cek mata secara berkala. Sebab mata kita tak ada spare part. Like, share dan subscribe YouTube channel kami untuk lebih banyak info menarik.